Kaladon kawai ke jingdia ba iwei hybrid pedang rit irta. Ila jan syak thombor ha wei pulit Assam. Ya kaba ke sarkar Assam ka pha duty ya o. Ha kawai na kishnong nong kendong kabadon ha kaput ke Meghalaya bat Assam. Ka jingtip bal yok lum laong ba kate ke jingdia kalajia henin gemit ha kapostan baje ya jan mit. Ha kabala don wei pulit Assam ubadon duty ha kaput ke Meghalaya bat Assam. Ka jeka ke badang hap Ri Bhoi district ba upulit Assam ule Thmu ban batbor nelek sniu yai wei khynnah banang rit kerta. Halayok jingti bro bau tei upulit Assam ule pelau jan pong yai tei khynnah hanrei hakum kata kapor lawan lamno kibriu mbat kebal penlong yai hybrid ba in laj naga keti jong tei upulit Assam ba Thmu ban lek kam sniu yai. Namar tang chuan labriu utei upulit Assam ule phet nok bak naga jeka kat ba itei hybrid imti briu show. Ha kabai dai berkata ke jingdia kabelajan syakle sniu itei hybrid ha pulit Assam ukpa jong itei hybrid ula ujor da ke ehajar ceki pulit ke Meghalaya persyak ya utei pulit Assam.